welcome back to my channel and I hope you all are doing great. Repi parlok barok bapek yakan ni ke channel jangan te mentah ke sengai nama kebenar rakam saat te nyak liak sok no to parlok barok ente ingin sedang no banyak liak sok to pilih ready ni am nyak sok banga. Ni sanam tra ni usok he tip sapok baping ne balik ne 4 tip dah duk daon te sak kendung kamelu bat tersuah to mentah ingin sedang no banyak liak sok no dengan oche ni tip syura di ubah li na tip baping tinggi jepit mentah setiang balik setiang baping Kabenyang mentah kasih rok saat. Malak kuat klik sok na duk menor datang badi ba ditak kebenyang tentang sibat kebenyang kam saat cara yuk mengklik sok. Janganlah dia audio ni usok he tangan ot sok nam tra. Tementangan ay sa kamelaw. Sasab kendung. Pat tersa kat duduk. Kacau duit. Ăn ba được tay mình huấn thinh hậu sợ pangat ha kasih nak bersihin bam sebab bakliak suak pangat ha
Đâu quên hai là băm rồi. Bakal sat bakal thính. Dahon na takabangso. Hun baba nakte. Teman-teman sengai tang kat tahu ke video nyen saya kenduk yang pathakan next video jonga te perlok barong akar pat je pisia ba pin ya rap lang ban like share comment ba subscribe ke channel jonga te khobli bon sa chisien te perlok barok bye take care love you all.